reka mbagira inama bariya abana n'abana beza ndanabakunda benshi turanaziranye barabizi ko nanabakunda cyane. ni inkuru y'akababaro, ni inkuru y'agahinda, n'umubyeyi utabarutse, n'intwari itabarutse, ni inkuru buri wese yakumva ariko akaba atakwifuza ko yaguma mu matwi ye, kuko n'umubyeyi w'igihugu, ni mama w'igihugu kuri benshi, yarafatiye benshi abari n'abategarugori ndetse n'abagabo atabasize inyuma, yari umubyeyi wacu muri rusange, ariko Imana imukunze kuturusha. N'umubyeyi wapfuye azize indwara y'uburwayi, yaramaranye igihe, ariko ku itariki 9 z'ukwa 10 2025 Imana ihita imwisubiza. Bamwita Ingabire Marie Immaculée, wari umuyobozi mukuru wa Transparency International Rwanda, wari uyihagarariye mu gihe kirekire. Tugiye kurebera hamwe muri rusange, tugiye kureba ese mu burwayi bwe byari bimeze bite, ese amateka y'uyu mubyeyi n'ayahe, ese yafashije iki igihugu, amashuri ye yigiye hehe, ndetse akazi n'ibyo yarakoraga mu buzima busanzwe. Byinshi byose wowe icyo usabwa ni ugukurikira iyi video kuva itangiye kugeza irangiye, uraza kumenya byinshi, udushya twagiye turanga Ingabire Immaculée, byinshi yakoreye igihugu ndetse nuko mu gihugu mufata muri rusange. Yes, nguhaye ikaze kuri Turatsinze wawe. Wowe icyo usabwa ni ukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Reka dutangire ku mateka n'ubuzima bwa Ingabire Immaculée. Ingabire Immaculée ni umunyarwandakazi wazamuye ijambo mu kurwanya ruswa no kwimakaza uburenganzira bwa muntu. Avuka mu mwaka w'1961. Yakuze mu buhungiro mu bihugu bya Kongo ndetse n'u Burundi mbere y'uko agaruka mu Rwanda nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Yabaye kandi mu muryango, mu rukundo no mu rugendo rw'ubuzima butandukanye. Reka turebe amashuri ye uko yize. Afite amashuri angana ate, yigiye hehe? Ingabire Immaculée yize mu by'itangazamakuru cyangwa se twita journalism n'itumanaho. Yize kandi ibijyanye n'uburinganire n'uburenganzira bwa muntu muri kaminuza ya Pretoria muri Afurika y'Epfo. Pretoria muri Afurika y'Epfo, sore gatoya. Hari kandi aho avuga ko yize itumanaho n'itangazamakuru muri Université yo mu gihugu cy'Ubufaransa bita Université de Louis de la Home de la Strasbourg mu gihugu cy'Ubufaransa nk'uko nari mbivuze haruguru. Reka turebe akazi n'ibyo Ingabire Immaculée yari yihariye. Ingabire Immaculée yakoze nk'umunyamakuru mu kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru mu Rwanda icyo twita Office Rwandaise de l'Information. Yagize uruhare kandi rukomeye mu gukangurira ibikorwa by'abagore, uburinganire n'ubwisanzure mu mashyaka atandukanye ndetse no mu muryango w'abagore. Yabaye umuyobozi wa Transparency International Rwanda icyo twita TIR, umuryango ukora mu kurwanya ruswa no guteza imbere imiyoborere myiza mu gihugu. Hari benshi mwajyaga mwibaza se Rwanda Transparency International ubundi ikora iki, ikora ite, iyoborwa nande? Yayoborwaga na nyakwigendera Ingabire Immaculée. Ni umuryango ukora mu kurwanya ruswa no guteza imbere imiyoborere myiza mu gihugu. Kuyobora Transparency International Rwanda byamuhesheje kuyobora ibikorwa by'ubushakashatsi, gutanga raporo no kugaragaza ibibazo bya ruswa mu nzego zitandukanye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Mu mwaka w'2012 mu gihe cye cyo kuyobora Transparency International Rwanda yatowe umuryango w'itegekaniro ryiza mu guteza imbere imiyoborere myiza na Rwanda Governance Board.
reka turebe noneho inyungu, imbogamizi n'imyiyemezo ya Rwanda International Transparency cyangwa se yayoborwaga na Ingabire Immaculée. Mu ruhando rwa politiki n'imiyoborere, Ingabire agaragara nk'umwe mu bantu bafite ijambo mu gutahura ibitagenda neza mu micungire y'igihugu, cyane cyane mu bijyanye na ruswa. Yakoze ibiganiro byinshi bitandukanye, yatanze ibitekerezo ku ngamba za politiki ndetse yagaragaza ibintu byakosorwa mu rwego rwo guca ruswa no kunoza imiyoborere myiza mu gihugu cy'u Rwanda. Hari igihe yagiye agaragaza ibibazo ku mishinga cyangwa imikorere y'inzego za leta niba itubahirije amahame y'inyungu rusange. Ngayo nguko rero ibya mama w'igihugu, mama w'u Rwanda, intwari itabarutse kuri uyu munsi tariki 9 z'ukwa 10 2025. Twavuga tuti Imana imuhe iruhuko ridashira, kandi dukomeje kwihanganisha umuryango we ndetse n'igihugu muri rusange, kuko ntabwo yari umubyeyi w'umuryango gusa, yari umubyeyi w'igihugu muri rusange. Yari umuvugizi wa benshi, yari umuvugizi wa rubanda, ndetse yarenganuraga benshi rwose batanga ubuhamya. Muzagenda mukomeza mukurikira ubuhamya bwa bamwe mu bo yagiye rwose arenganura, ndetse nawe yagiye afasha, ndetse n'uruhare rwe mu kurwanya ruswa no kuyirandura mu gihugu cyacu cy'u Rwanda.